isezerano yasezeranije usikundi yakomeze isezerano yasezeranije usikundi amina yakomeze isezerano yasezeranije yakomeze isezerano yasezeranije usikundi yakomeze yakomeze
wa Israheli, uri Imana idukunda, uri Imana izitwitaho. Turagushimiye cyane ku mugoroba mwiza uduhaye nk'uyu. Turashima imbabazi zawe zagaragaye kera kose, igihe zagaragariye muri Yesu Kristo. nuko ariko akadeza sama me nafashwe muzanu indi minota nk'itatu itanu ntaco twisca muzo sena bafate gato minota itanu nanone ga nuko Abafaransa bazava ngo la terre tourne, si la terre tourne ibintu bizabituruna nyine kera naturunye minota itanu Moses nawe nabanguke vuba Mose ngwino papa kuna kuomaga minota itanu revera nyine nuko kama mbaya isi Yesu alisema tutapanda tutashuka mgane wa mkobwa none minota itanu gusa twama dukubita itanu ari kibazo hari uguwe nawe oya ndakundi gakera nashiremo vuba yihuta reke ndakundi ndiyagira ugira kose ikungwanyije gusa nakanya gatoya turangise kubitasha nuko karazamuka nawe yarazamutse uzarangiye uracana mundongwanira sente warazamutse uzarangiye ugeze mu nyana gatatu no uzucuranga ni wowe ugezwe nuko ndakundi yihutasha
Imana ibamugisha mwicara ugira neza Mana shoboye rwose waza zamuka Imana igira neza amen duhimbashe baragasa data duhimbashe gukomera kwa tuzafata ubuganirire tusurira imisozi itangana igicaniro tuje gutamba ibitambo byishimye urwibutso ko yagize tuzamura ibiganza dose Imana icyubahiro hariho sitatu gusa nawe zamura ikiganza zamura kandi bukeya Hallelujah. zamura amaboko hepfo Hela korime. zamura bukeya kandi renasira ba yame twagiye gutya twagarutse gutya kandi renas twagiye gutya kandi twagarutse kandi zamura hejuru amen Thank you. Gwina baba Mani baheze umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. zambe monene mususu Mumfashe mukinga umuryango. Protokolo ikinga umuryango umuvuga butumwa bwiriza arangize umuryango ukinze. Udukingira uwo muryango ukuvuga ngo abakiri hano turacakeneye gutarama bambwiye ngo murampagare dusenge abantu bareke kurangara.
Zamuka papa. Foster.
nusu. ariko ndanezerewe. Bwana sifiwe sana. Tugiye gusengera igihugu, dusengera ubwoko bwacu, kandi birashoboka ko nawe wowe wicaye ijambo ryawe. Nehemiya iyo ngakicumva amakuru cecambere umurongo wa 4 ngo yaricaye ararira amaze kubimenya, yamenye icyo agomba gukora. Dufite amakuru ko bitameze neza, twarayamenye. Nehemiya amaze kubimenya yaricaye ararira kugeza aho umwami amubona, aramubaza ngo ese niki Nehemiya we, niki gikuki cyatumye wagize agahinda? Haleluya! Wowe umaze kubimenya wakoze iki? Amakuru turayafite mu bwoko tibimeze neza, abantu barashandabutse, baratatanye. Bwana sifiwe sa. Ejo bundi Imana yaratubwiye dutaramye hari hakurya, imbaraga gusa zimwe zishobora kugira icyo zihindura, nuko abantu bohura bagasenyera ku mugozi umwe bakavuga rumwe. Ariko kubera ko Satani nani mujanja ni mubi, arimo kwamaguma akabwira abantu ngo wowe ntugomba gukunda uyu, dore uyu niko bimeze, nuko bimeze. Tugiye gupfukama, niko umukozi w'Imana ijwi rya riri mwongoreye nawe. Tugiye gupfukama kerekwa nimbugwaye Duhure. ariko nimba utayagwa kandi nimba unayagwaye, nidusohoka unegere ndakubwira umuti. Ndakubwira uyo mu gitaramo, kubwira n'uwo ku bitaro. Ariko wowe utayagwaye upfukame, ntakwa amavaba amahuzu nitwe twayiguriye, ni natwe tuzoyafurisha cyangwa tukayafura. Pfukame. Pastor Kofi natuje imbere, muheze na evangeliste microphone, evangeliste birori, ndetse nimba hari n'indi muheze na pastor Sebihe. Dusenge tubwire Imana ngo itwibuke, iduhuze, idukusanye abantu batataniye iriya mu bitekerezo bakibana. Titwosenga tutabana, titwosenga tutavuga rumwe ngo byumvikane. Dusenge Kristo wana umwami Imana yacu. Mana yo kwizerwa we, Mana y'imbaraga, Mana y'ububasha n'ubushobozi. Mu izina ryawe Yesu Kristo, tabara igihugu cyawe Mana. Mu izina ryawe Yesu Kristo, tanga amahoro Mana, tanga amahoro Data, tanga amahoro fi wawe. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, ibuka ubwoko bwawe, regera ubwoko bwawe, regera ubwoko bwawe, regera ubwoko bwawe. Wibuka amasengesho yasengewe muri iriya misozi, wibuka ijambo ryawe ryavugiwe muri iriya misozi. Wibuka Mana yacu, wibuka Mana yacu. Umuririmbyi yaravuze ngo Mana wadutabaraga ngo mu minsi ya kera, aravuga ngo nanone uzaturengere kugeza kugufa. Mana wadutabaraga kera, Mana waturengeye kera, Mana tubonye izina rya izina rya Yesu. Yerekane Mana, yerekane Mana, yerekane Mana, yerekane muri ziriya ntara, yerekane Mana, yerekane Mana. Yerekana Mana yashuma ukuboko kwawe, ukuboko kwawe